Mladić Filip sanjao je o tome da izgradi nešto veliko. Nije znao točno što, ali želio je da njegov rad ostavi trag u svijetu. Jednog dana odlučio je posjetiti gradilište u svom selu, nadajući se da će pronaći inspiraciju. Tamo je vidio trojicu zidara kako slažu cigle jednu na drugu. Približio se prvom i upitao ga: "Što radite?" Zidar je bezvoljno odgovorio: "Zarađujem za život. Moram postaviti ove cigle da bih bio plaćen." Filip je nastavio i prišao drugom zidar, ponovivši isto pitanje. Drugi zidar se malo uspravio i rekao: "Gradim zid. Svaki dan postavljam ciglu po ciglu i tako napredujem." Na kraju je Filip prišao trećem zidar, koji je s osmijehom i pažnjom postavljao svaku ciglu. "A što vi radite?" Treći zidar je podigao pogled, ruku punu cementa i rekao s ponosom: "Gradim katedralu. Ne samo da postavljam cigle, stvaram nešto što će trajati generacijama." Filip je otišao razmišljajući. Sva trojica su radila isti posao, ali je njihov pogled na taj posao bio potpuno drugačiji. Te noći shvatio je: nije važno samo ono što radimo, već način na koji to doživljavamo. Ako vidimo širu sliku, i najmanji zadatak može postati dio nečega velikog. Poruka: način na koji gledamo na svoj rad određuje njegovu vrijednost. Možemo ga vidjeti kao teret, običan zadatak ili kao dio nečega većeg. Naš stav određuje koliko ćemo daleko stići.